салом дӯстони азиз, фирӯз ҳастам ва шумо дар канали фирӯз фл қарор доред ва имрӯз ман мехостам ки барои шумо дар яке аз мавзӯъҳои муҳимтарин суҳбат намоям. Ин мавзӯи мо ном дорад сирри расидан ба мақсадҳои хеш. имрӯз мо бо шумо мефаҳмем ки барои чӣ бисёре аз шахсон дар назди худ мақсад мемонанд ва ана ҳамин мақсади мондаи худ мерасанд. аммо мутаассифона бисёре аз одамон мақсад мемонанд, аммо ба ана ҳамин мақсади мондаи худ намерасанд ва делмонда мешаванду намедонанд ки дигар чӣ корҳоро анҷом диҳанд. ва барои ана ҳамин шахсон ман гуфтамиям ки хавотир нашавед дӯстони азиз, имрӯз ана ҳамин сирро ман барои шумо мекушоям. бубинед, таваҷҷӯҳ ба достка намоед. Масалан, ана ҳамин шумо ҳастед. Масалан, ман шахсияте ҳастам ки ҳозир барои шумо фаҳмода истодаам. Ин ман барои худ мисол гӯем ягон мақсад дорам. Мақсади ман ана ҳамин нуқта ва ман барои расидан ба мақсадам аз ана ҳамин нуқта гоя ки ба ана ҳамин нуқта ҳаракат намоям ва ман меравам, аммо мутаассифона ба ана ҳамин мақсади худ намерасам. бисёре аз одамон низ ана ҳамин корро мекунанд, аммо намерасанд. барои чӣ? барои он ки бо диққат бошед, қонуни расидан ба мақсад ин гуна кор намекардааст. ҳангоме ки мо мақсад мондем, қонуни мақсадро бинед ки чӣ хел кор мекунад. аз ана ҳамин ҷо вақте ки шумо ба сӯи мақсадтон ҳаракат мекунед, шумо ҳеҷ вақт аз ана ҳамин нуқта ба ана ҳамин нуқта рафта намерасед. бинед чӣ хел меравед, ана бинед дар ана ҳамин нуқтаи поён шумо мерасед. аммо мутаассифона ин нуқта нуқтае аст ки шумо намехостед ки дар он ҷо бошед ва бисёре аз одамон ба ана ҳамон мақсади мондаи худ намерасанду чӣ аз он поёнтар ба он мақсад мерасанд. барои ҳамин дилмонда мешаванд ва дигар намехоҳанд ки дар зиндагӣ мақсад монанд. барои онҳо мегӯӣ ки ту дар зиндагӣ бояд ки мақсад дошта бошӣ, ту бояд ки мақсад монда бошӣ, аммо онҳо ин чизро қабул намекунанд ва мегӯянд ки ман мақсад мондам, амалӣ нашуд, ана ҳамин хел. бубинед дӯстони азиз, дар зиндагӣ агар шумо шахсияте бошед ки мақсад монда бошед, бинед мақсадро шумо бояд чӣ хел гузоред. якта сухани бузургон аст ки мегӯянд ки ҳама вақт моҳро барои худат прицел мон, яъне мақсад мон. агар ту дар ана ҳамон моҳ нарасидӣ, ҳатман ки дар гирду атрофи ситорагон қарор мегирӣ. ин чӣ маъне дорад? ин он маъноро дорад ки бинед дӯстони азиз, ҳангоме ки шумо агар хоҳед ки ба ана ҳамин мақсадатон расед, шумо бояд ки мақсадатонро болотар монед. ана ҳамин ҷо ба мисол монед. бинед вақте ки шумо мақсадатонро болотар мемонед, аз он чӣ ба зиёдтар мемонед. бинед вақте ки шумо меравед ба қонуни мақсад чӣ кор мекунад? ба поён меомадад. баъд шумо ана хел мебиёед ба ана ҳамон мақсади мондаи худ чӣ кор мекунед? мерасед. дар ана ҳамин ҷо аст сирри расидан ба мақсад дӯстони азиз. бинед агар шумо мақсад мемонед, ҳеҷ гоҳ ва дар ягон ҳолат дар назди худ мақсадҳои кӯчак намонед. вақте ки шумо мақсади кӯчак мемонед, дар ин мақсад расидан бениҳоят қин аст. аммо вақте ки шумо мақсадатонро бениҳоят калон мемонед, бинед дар ин мақсад агар шумо дар ана ҳамин байнаш ҳам нарасед, шумо чӣ? ё дар инҷаш, ё дар инҷаш чӣ кор мекунед? ҳатман ки мерасед. барои ҳамин ана ҳамин маъноро дорад ки вақте ки шумо мақсад мемонед, ҳатман мақсадатонро калон монед. вақте ки мақсадатон шумо калон мондед, ана ҳамон вақт ба мақсади мондаи аввалин дараҷаи худ шумо мерасед дӯстони азиз. баъд ман як чиз дигарро мехоҳам барои шумо хотиррасон намоям ки як қиссаро мехоҳам хотиррасон кунам. бисёре аз мо шумо мехоҳем ки шахсони сарватманд бошем, бисёре аз мо шумо мехоҳем ки шахсони муваффақ бошем, шахсоне бошем ки дар зиндагӣ ҳама моро шиносанду ҳурмат кунанду эҳтиром кунанд. лекин мутаассифона мо шумо барои ана ҳамин шахс шудан тайёр нестем. чӣ хел? бубинед як сухан мегӯянд, ҳеҷ гоҳ аз ёдатон набароред. худованд барои ману шумо дар зиндагӣ ана ҳамон зиндагиро медиҳад ки мону шумо дар орзуяш ҳастем. бисёриҳо ана ҳамин хел фикр мекунанд. не, худованд барои шумо ҳеҷ гоҳ зиндагиро намедиҳад ки шумо дар орзуяш ҳастед. худованд барои мону шумо зиндагиро медиҳад ки мону шумо ана ҳамин зиндагиро сазовор ҳастем. ва агар шумо хоҳед ки дар зиндагӣ сазовор бошед, сазовори беҳтарин чизҳо бошед, шумо бояд ки доим меҳнат кунед, доим ҳаракат кунед, чунки сарват ва муваффақият ба осонӣ ба даст намеояд. як қисса мегӯям аз саргузашти ҳазрати мусо. як рӯз ҳазрати мусо аз кӯчаи худ мегузашт ки дар кӯча дар роҳ як шахсияте дид ки бениҳоят он мард камбағал буд, дар хоб хел печида, ҳамаи баданаш ифлос ҷазир. баъдан ҳазрати мусо
گفت ای مرد تو در اینجا چیکار میکنی؟ بعدا این مرد انا همین خیل داد زده سخن گفت که ای موسی انا همین کم بغلی من در زندگی در بدی من زده است، تو رو با انا همون خداوندی خودت گپ زن که مرا ثروتمند کند، منم انا همین لذت ثروتمندی رو بچشم. بعدا حضرت موسی این حادثه رو میبیند و به نهایت غمگین میشود و به نزد خداوند دعا میکند و میگوید که ای خدا جان انا همین شخصیت رو ثروتمند کن. بعدا چه که شما میدونید در سالهای قدیم دعا کردن پیغمبران قبول میشدند و خداوند دعای حضرت موسی رو قبول میکند و این شخصیت رو ثروتمند میکند و از بین یک چند لحظه میگذرد، یک چند روز میگذرد. اگر شما در نظر داشته باشید در سالهای پیش کسانی که در همین کوچه ها زندگی میکردن، قشلاق ها زندگی میکردن، آنها برای خود همه وقت یک جای جمعه داشتن، یک جای داشتن که در اونجا یگان مصلحت میکردن، یگان چیز رو اعلام میکردن و یک روز حضرت موسی به همون جمعه‌شون میخواهد سفر نماید و میرود در جمعه میرسد که میبیند یک حادثه بین‌نهایت دهشت‌انگیز رو و خودش در حیرت میافتد. حضرت موسی میبیند که در جمعه همون شخصیتی که حضرت موسی در وصف اون شخصیت دعا کرده که خدا جان انا همین شخصیت ثروتمند کن، انا همین مرد کم بغلی در کوچه خواب بوده رو، انا همون مرد رو مردم به دور کشیدن. بعد حضرت موسی به نهایت غمگین می شود که برای چی این شخصیت رو به دور میخوان بکشن و یک دو شخصیت رو حضرت موسی فیراد می نماید و میگوید که این همون شخصیتی نیست که در حقش دعا کرده بودیم که اون ثروتمند شود. بعدا مردم میگویند که بله این انا همون شخصیتی است که تو در حقش دعا کرده بودی و ثروتمند شد. بعد حضرت موسی حیران شده سوال میدهد پس برای چی شما این شخصیت رو میخواهید که به دور آویزونید؟ بعدا مردم میگویند که ای موسی هنگامی که تو در حق این شخصیت دعا کردی و خداوند این شخصیت رو ثروتمند کرد، این شخص از آن همین دارایی خود استفاده برده دست به زنا زد، دست به کارهای حرام زد، دست به افلاسی زد، هم زندگی خود رو ویران کرد و هم زندگی دیگران رو ویران کرد. بعدا حضرت موسی به نهایت غمگین می شود و از آن همون دعایی که کرده بود پشیمان می شود که کاش که من با آن همین شخص روبرو نمی شدم و در حق آن همین شخص آن همین دعا رو نمی کردم. بعدا از جانب خداوند یک ندای میگوید که ای موسی اون چیزی رو که من میدونم تو نمیدونی. این از چی شهادت میگه دوستان عزیز؟ از حالتی هر یکی ما و شما از ما دیده، از دیگران دیده خداوند خود دانا است. خداوند میگوید که اگر تو نخیزی و از پی عوض کردن زندگی خویش نشوی ما با تو کمک کرده نمیتوانیم. تو باید که حرکت کنی، تو باید که مهنت کنی، بعدا ما برای تو برکت رو دهیم. برای همین دوستان عزیز اگر شما خواهید که در زندگی شخصی موفق باشید شما باید که به نهایت زیاد مهنت کنید، حرکت کنید، چون که موفقیت هیچگاه در زندگی با آسانی به دست نمی‌آید. سلامت باشید. اگر نوار برای شما پسند آمده باشد با دوستانتان نیز روان کنید. از دیدار هر یکی شما شاد هستم. هر یکی شما شخصانی موفق هستید چون که این نوار رو تماشا کرده ایستادید و از پی جستجوی آن هستید که یک دانشی نو گیرید تا اینکه زندگی خویش رو عوض نمایید و من باور دارم که تو آن همون شخصیتی که این نوار رو تماشا کرده ایستادید حتما موفق میشوی. دائم حرکت کن، هیچگاه تسلیم نشو، به خود باور داشته باش هنگامی که تمام دنیا به تو باور ندارند و حتما موفق میشوی. با پیش